si, ela é a protagonista da nosa portada número 15, Beatriz del Canto. Aí está, bueno, Bea, vas a formar parte da xente do redor. Que se sente nestos momentos? Nervios, moitos nervios, sobre todo, e nada, ganas e ilusión, e sobre todo agradecemento de que contarán conmigo para este gran momento. O número 15, hoxe imos presentar aquí no Centro de Musa a nosa portada, prepararnos un sitio espléndido, maravilloso, e esta é a nosa protagonista en Destello, verdade? Tituláchela así, por que motivo? Porque sempre gustou moito o mundo da astroloxía e as estrelas, todo isto, entonces creo que ao rematalo o que percibes é moito pois, o paisaxe, o desconocido, te dá que pensar, entonces gustoume ese título. Moi ben. Bueno, pois imos iniciar o acto con esta preciosidade formando parte xa do noso colectivo Nos, a xente do redor. Bonita. Cariño, vale. Esto es un orgullo para mí. Maravilloso. Gracias. Ese pai emocionado. Para sempre todos os acordeonistas. Benito Villar, Masi e Albus que os están acompañando. Maravillosos. Bueno, naceu a portada. Vamos a ver un último